Umuthi uma muthi wa gukunguira thigukuu ya mambura ma Eid-ul-Fitr kuri Etikia ndini ya Giithiramu. Kihaaro-ini giki gya thukuru wa Ronald Ngala tauni-ini ya Mombasa, Etikia ndini ino kanini na kanene ni kuo manyitanĩire na aruna ao thĩ yothe gũtabania mahoya ma hamwe ma mwambiririo wa thigukuu ya Eid-ul-Fitr. Mahoya maya matabanagio thutha wa Etikia ndini ya Giithiramu gukorwo thiini wa muhingo wa mweri mutheru wa Ramadhan kuria mehingaga kuria, kunywa na kunyihanyihia ikeno. Wakati tunasherehekea huko Eid, tukumbuke wale ambao kwamba wasiojiweza na wale ambao kwamba hali yao ni duni, ili tuweze kusaidiana kwa wale ambao hawajiwezi, na pia vile vile kuchukua yale mambo ya ibada kama vile ambavyo walikuwa tukichukua katika mwezi mtukufu mzima wa Ramadhani tuweze kuendeleza. Ndumiriri cia thayu, urumwe na wuiguano ni ciyumiririe gatagati-ini ka atongoria aria mekwiyumiritie mahoya-ini maya makiria mamenereria ngui, bara na wanangiki wa indo uria urathie na mbere bururi-ini wa Palestine. Kulingana na ile hali ambayo iko pale Palestine, hali ile si hali nzuri, na Umoja wa Mataifa wanajua juu ya jambo hili na wanaona jambo hili. Ni wakati sasa watoe sauti yao. Wasio Waislamu, kwa sababu dini yetu inatuambia kwa tukiana dhulma kote imeweza kufanywa ni dhulma imeweza kutendeka kwa binadamu yoyote, yale ambayo kwamba yanayotendeka katika Palestine. Kuhetokera ndumiriri iria irekereirio kuri nyumba cia mohoro ya mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni ekunguire hamwe na Etikia ndini ya Giithiramu ni undu wa kurikia muhingo wao wa thikũ 30 kuria maranyitĩrĩire aria matari na kuhunjia thayu. Hamwe na uguo, President ni erire Etikia aya o hamwe na muingi wothe bururi-ini thirikari yake no iguthie na mbere na kugitira muingi kumana na king'uki gya COVID-19 na njira ya kugacirithia ruhonge rwa urigitani niguo guteithiriria kung'ethanira na utheremu wa murimu wa COVID-19. Kuhana uguo mambura maya mokite oriri thĩ yothe thiete na mbere na kuhurana na king'uki giki guku Etikia aya magithingatithia mawatho na mitaratara ya kuhurana na utheremu uyu guku bururi-ini. Tumomba Mwenyezi Mungu azirudishe siku kama hizi, hali tukiwa tumeondokewa na majanga yote, majanga ya maradhi na mengineyo, ambao maradhi haya tunaona kuwa kweli yamedhoofisha ulimwengu mzima. Corona ipo na tuweze kuwa na njia nzuri ya kuweza kujikinga na tudumishe ile wizara afya ambayo wameweza kutupatia. Tuvae barakoa, tuweze kukaa umbali wa mita 1.5 na sote tuweze kujichunga katika hii hali ambayo iko. Thutha wa mahoya, Etikia ndini ino ni manyitithirie thinga mambura maya ituri-ini itiganite cia gwikenia tauni-ini ya Mombasa.